3, 2. Maayong adlaw, nanasagta, challenge. And, kanotis mo, awar ko na kong palibot. Dagko nga truck, mga bus, mga hollow block, and puro daghan kayong mga sakyanan ng mga truck. Mga adas, ato na sang i-challenge ang mga tao dinhi sa JM Velayo Sand and Gravel Supply. Tana, kuyugi ko! 3, 2, 1, go! 10, 9, 8, 7, 6. Remember, ang pinakamubo ha? 5, 4, 3, 2. Okay ka. Lagyo ka. Apostol. 3, 2, 1, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, 3, 2, 1, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yes mga adas, I hope nalingaw mo sa ato ang Sup-Sup Pansit Challenge. Obviously, ang ato ang challenger nga katong murag excited kayo muhawk na gyud sa iyang kauban, mao gyud ang ato ang winner. So I hope nalingaw mo sa ato ang challenge karon, and of course do not forget to hit like and do place your comments down below, and don't forget to hit the red button, bell button, and subscribe to our channel www.youtube.com/Ma2ke TV. So mga adas, hope to see you again sa atong next nga challenge. This is Ada Elaine and you are watching Ma2ke TV. Bye! Mga adas, kung nanginahanglan mong sand, gravel, hollow blocks, just visit us here sa JM Velayo Sand and Gravel Supply here in Casili, Consolacion. So if you want to contact us, the details are in the video description below. Bye! Thank you!